ni tak thu su ngai ho zo silabon chaw ni tak pha tu ni tarik som ni langa tha ta thum march kumsan le som ni langa ni khui ni tak thu su langai khom ki ditiu war Kuki ukj sin thu su bol thu suina gen na chun ang tungding march tarik som ni le sagi kumsan ni le som ni langa ni sungpi gam sung tuibung muna KCM in assembly kin lang bol hi ukj sin le ji gula igam in namina poimo assembly lang bol ji kun la chungin ki pa na sang tak kangpi oti banin ji to ki ton la chun igam le nam veng bit na ding le kusung mi lungmung le thamung tak cha im khom theina dingun hausa le upahon lung lahung gel thak dingun agenda kangpi ti na ki gian hi agenda khatna ki gian cho hele land holding ukjic mission sai bul le kukin pkibb silchar ho to ki thua tui ching phai mul grouping center ki bol chu lo ting sak te ding doi sak na in hausa le KCM in lung lahung gel thak dingu akul na poi moi ti na ki gian hi agenda ni na cho hele referendum century khat ang waltan kum som le kum nga jen kukin pi ning gen thei hung tu kun igami gu du chaji ka namdang ten ga la hung bol hum jingun unau chapang le nammi pi sang tam tagin thina atu bep lo banun sang khat jaku som nga le gup apat kumsani le som ni le thum chanin ku ki sumang za le pagup ating ta jikin ki vai hom na chum in nei lo le bitnam lo ding hi tai sang khat jaku som li le gup le sang khat jaku som li le sagi apat ku clan movement ung ki pana hi ta jikin khwaw so ho idoi dan te o thaka referendum hi igam sungu igam vai hom na chi tu ipulu ding hi eima mo pukna hi ti na ki gen hi electric buwar dan to ki tu lo ji ka ki man jikin mi som sagi le thuma ki manin 55 consumers le disconnect ki bol ding in thu ki he Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL officer le staff hon anti power abol nawa mi som sagil thum ten power connection road azui lo ji ku mata umahiu ti na ki gian hi kame gai kulun in thu press o kinga gian na chun ji dan palke ho chu lamlong sub division 1 area pan mili lamlong sub division 2 area pan mi som le thum lamlai sub division area pan mi som le khat các ching sub division apat mi khat sugnu sub division area pan mi som lenga thobal sub division area pan mi ni erapok sub division apat mi nga nambol sub division area pan mi khat moirang sub division area pan mi thum kumbi sub division area pan mi khat chorchanpur area pan mi li pherzor area pan mi nga kangpupi area pan mi thum ukhura pan mi nga GTC chu hiu chule 55 consumer hole power disconnect ki bol pi ding hi tin ki gian hi Sisipur security force den search operation bol now sun zom zel tuni tarik som ni lenga tha thum kumsan ni som ni lenga ni in le security force den hills le village ho vela district zosi operation a bol jing layu thingtanga munkhen khada a bol nawin chorchanpur district sunga dampi khule maujang khuwa kipadin galvan phabeb alamando kidui avan maddo teu chu hi le AK47 magazine khat 303 rifle magazine khat bor rifle magazine khat dobur bearer khat modified SKS rifle magazine khat modified long range motor pumpi 4 feet khat modified long range motor pumpi 5 feet khat not of 36 hand grenade ni not of 7.62 mm bullet ni not of 22 carbine bullet ni not of PP bomb thum not of helmet ni BPJ of walkie talkie hin police thu sugin again hi Kuki su group hon thu su bol thu suina gen na chun ji golin again hi tuni tarik som ni lenga mars kumsan ni som ni lenga ni in KRA designated peace camp muna Kuki su group of Assam UKDA KRA KLA meeting akine hi je meeting na chun TSM puina in gohati muna tarik li April kumsan le som lenga nia program ki ma ding thu hi gen khom na akinein hunso tak akinei khom zo in tu din muna jigul thil ki bol gu hi pha ki sapun nam din mun a hoi lo to vainung le ku kinam pia dinga thil phalo hung su ding hei ti akimu jikin je huna gohati muna thil ki mat gu hi asam gam mi kuma chi loading in akigianin chule Jihun festival pui tu hon la cancel ding ho hiti thupik na anei un chule khusung hausa hon khusung mi pi ho laki ching tup chi ding ho hitin le ki gian hi
tun ta ga ding new sing ngai tha the yu ji chan chui tan tin ngai tu te la bo nun num le mang pha